Tayo na ito ng nilangan na. Dato pa mamana na sa akin. Pag-isama na dolo. Dato po ito patarubang nilangan kami palangan ni pala. Bisa di pado. Ya kami padoy, ya tejong nanulan na ni. Kami padoy. Dato palangan niya. Tiramelay, ulun na nalataw na. Ulun na ilanalo. Nadasano na daw, rencana. Daw rin ang napay kaya ulun na daw, rencana. Walang rato. Sabayate at surrente Miki. Gusto dapat kapatid ng tanong tayo mo nandito. Nandito lang. Madugo iya bisa. Tapi todo nararating ang nandito lang. Pemasalangan. Dia mulana yuta kutidiro tu maparangat tomate. Pemasalangan. Tidak boleh ulun dalam lalu. Hoy, manda kami tulak kilangan. Sila nanilangan. Masay. Oh, bukai mo ito kasera to. Bukai mo ito kasera, dono. Biberi tama ito saringin, naging anak niya.
no. Ya ada merencana do. Helolon lebih mana tu kesada. Ya tulad na narara. Pelambe tu. Pelambe tu kesada. Lagi mata sulu. Babi sata. Kalangan itu sebenarnya. Dua-dua dapat tamane. Gimana sampai dan itu apa? Dua-dua piang. Angka bilangan. Angka bilangan itu sama ninyo. Lagi betul. Lagi pakai pemula itu. Nomor 1 pala. Keselama. Ya, ini tak Nomor 1 pala. Kaya may patumba ni Tato. Ya penting kalau bisa dipindah. Ya sudah. Lagi betul. Lagi betul. Oh, tawangan na yata yun. Tawangan yata yun na basa to. Ito siya kala. Biasa ito, tapi masak kayo ito. Chikamali. Dalaru kayo ito. Nakanaw lumit to sa ringan. Nakanaw lumit to. Sa Manila, labo, tu kaya nakanda kami. Tapapapa. Pati ito sengke. Bukan may kailangan. Kami lang kami. Pasal dia mikir sarong. Mangkoy susiton na dia mapasa. Data bang mereka itu mak sarong letih panglion. Kalau teor ada ninde. Oh iya. Pasal dia itu. Ada anak dulu kayak to kena dipakai dan kailangan di pandondo tapi pandondo palangan nih.
balik ke sorong-sorong isaw sini itu anak kena papangso-pangso rek ke tu ambena dami pamarata bangi sorong-sorong isaw sini Karena modal itu, sundum karena modal itu, Pak Benda misalnya tu tapi, punya tu saringan, masih apa belamai sebab